Salamat si tamu sule. Paiman si dupa kaboro lako mintu sang mane sang paineko. Lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang latah pasas ya latananung lan atu ya te. Dia lalama mapendon na Samuel pasala pitu angka sang pulo karua angka 20 talu saya lako 20 kasera. Mapenduan na kitab Nabi Samuel pasala pitu angka sang pulo karua na angka 20 talu saya lako angka 20 kasera. Apa dolo lata basa tu kadan na pamatua may komita mas tambayang. Tontong bangkan itu mak kure sumanga opuang. Mama semi siya kaboro mi inang mana sa tontong du kapayan siya lempan lante katuangke. Pembuda-buda kan itu dia na umbali-bali lalan pak porayam mi puang pagarre kan ido mimintu kasalanki. Ya ke mamali kan nila urangi itu dia na kadami. Penama salo mi kiparanuan siya. Hiando la untundui kan ni untandai patu borona. Ya tu penangki opuang siya katuangki. Kibungka di olo malabi mi lami patudu ulendui kadami. Mak kada komila ko kami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Totemo mi pasakke mira te tongkonan na taumi. Kumua an namanda di olomi tontong saya lakona. Belan na kamu mora opuang ku puang. Tumangka mak kada na tete dio pasakkemi. Ya te tongkonan na taumi lama sakke tontong saya lakona. Na dipakondi na kuah pak panak tak tulak bimaelo. Pak panak tak tulak bimaelo. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Tantu lan ulolangan ni tekatuan pak kamasian na puang matua lako kita. Tantu nenek ba atu denmo ta olai sia tatamui. Tu dio na agan tang diterima. Ba atu tang natarima. Tahu dio misa inan. Susina tang diterima dio misa inan pengkarangan. Batu dio lukan toro. Batu dio misa pasikolan. Sia sengak-sengak nah. Iya ke tang diterima ki inde to inan ya to mai. Maanggen de bangsia mo ya to. Sia tae mo tu apa bisa lah dipogau. Pada mo to batu rampoin de mo ya to. Lan kasih tarusan na inan inde to jo. Silu solanasang tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Ia te kadan na puang lamai mak penduan na Samuel pasala pitu. Di surah sia di pak pesanan ton na atu na Raja Daud mak tanga sia maina lamorai umpa bendan banua kabusungan na puang matua. Apa? Tanah kalau papenan na puang matua tu ian na to. Ya tu puang matua tang lama din di popa anggen. Tu diona kama kuasan na sia kama masian na ulendu imisa garagan banua moi basusi mabalona tu inan ia to ba tu garagam banua ya to. Sia tang lama din duka di popa anggian tu kaluangan na inan kaparentan na. Tang nakalo pa sia tang torona pasipatok pa penaan na puang matua tu datu Daud. La unggaragai tu banua kabusungan na. Belan na ia tu datu Daud pono rara tuliman na. Moi anna tang di pasipatok pa. Tang na pasipatok pa puang matua tu Daud la unggaragai. Apa tontong du kaya napa kamasian puang matua la ko Daud. Tu misa apa mandu kyang gak sia kapualan katuan na. Ya motu pangalu na puang matua lako kalena Daud dio na pasakena puang lako mintu bati sia taruk bulan na Daud. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Moi anna ya tu kita te di saburan toma patongan miki lako puang matua lan puang Yesus Kristus. Apa tang latapiongan ni kumua? Ina manasa nenek duka ki solanasang mo dong pena. Ondompi anta nenek mak nuku-nuku. Ke tang nape bali puang matua tu di petak dan na batu di kamorain na. Tasanga duka kumua tang napa kaboro maki puang matua. Biasa mo tang takilalai kumua ya tu puang matua liu mamase siasa pala buda ondongpi.
anna toyang diomai kalena buang tu ka masak garam. Parallu lataisan kumua, ia anna tang umpe bali puang matua tu takamoraina. Batu tapeta danna situru pena anta. Latakanasai kumua den ia tu lata pomelona. Siala na pomalabi na puang parallu latakatotongi kumua ia tu puang matua mandukina. La umpana ta itu katuanta. Siala umpa sekarang ki tu manduna lata pomaelo. Ya kesusito inang manas saduka kumua la tontong ki umpa madiongan pena anta. Sia kaleta di olona. Sia mak sorongan pu'u lako puang matua. Anna ia mora tontong umbengan ki tu mintu di paraluin na si turu kama masianna sia kama sokananna. Amin. Ta masambayang. Ure sumanga puang tu kadami. Isan datongan ni kumua inang mamase komi sia mak pakaborok komi. Susi motoki kana sai kumula dadi lamintu alo katuangki. Lan attu pura boko di boko to temote sia tontong saya lakona. Pamatoto mo kani umpogau sia ungkure sumanga iti diona katuangki. Lan sangan na puang Yesu ki makure sumanga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Ki palambiran sia ki papisanan lako kita solanasang. Tontong ki peta da kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni lako mintu sang mane sang paineta. Kure sumanga puang tontong umpas sake komi solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.